Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana mushobora vyose, Mana ukomeye kandi uhambaye kandi uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasenga umwe ni data ugiye kumva ijambo ryawe, reka rimubake kandi rimukomeze, ko rimusanze ntaba ariko rimusiga, ariko rizana impinduka mu buzima bwe no kubimwerekeye byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turabaramukije mwese bakunze ibikiganiro, haracyariho ivyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Iki ni igice cya gatatu muri cya cigwa kivuga ngo aho siho wagenewe kuba. Aho siho wagenewe kuba. Nashaka dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe n'intumwa Matayo ibice 18, turasoma umurongo wa 11. Haravuga ngo kandi umwana w'umuntu yaje gukiza icyari cyazimiye. Kandi umwana w'umuntu yaje gukiza icyari cyazimiye. Teme yacu iravuga ngo aho siho wagenewe kuba. Nkuko twasomye mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka ibice bya 15 guhera ku 11 kugeza kuri 32, aho batubwira umugani w'umwana w'icyangazi yahawe umugabane wiwe wose, maze agenda mu mahanga afata amafaranga yiwe yose n'ibintu yaratunze byose abijana mu buhumbu, byose birashira, atangira gusangira n'ingurube. Noneho akajya yifuza guhazwa n'ivyo kurya vy'ingurube, ariko akenge karamugarukamwo, aravuga ati ibintu ndimwo sivyo, kandi ahantu ndi ntabwo ariho nagenewe kuba. Muhira kwa data abakozi bararya bagahaga, mbere bakanasigaza, ntabwo basangira n'ingurube, bafise ivyo kurya byabo biharije. Gute no bandanya nguma hano mpazwa n'ivyo kurya by'ingurube, nabyo simbibone? Noneho ayiga umutwe wo kugaruka kwa se. Birivuga ngo ubwo yagaruka yaraje gusaba se ko yomwakira agatuma mugira umukozi basi wo mu nzu, ariko ashitse kwa se ntabwo yamugize umukozi, ahubwo yamwakiriye nk'umwana, mbere n'urukundo rwishi abagisha intama kora umunsi mukuru, ibintu bibasha kugenda neza. Uko niko ishengero, uko niko umukristo, uko niko umwana w'Imana, uko niko Yesu yaje kuzimurura wari yarazimiye, uko niko mwijuru hauma umunsi mukuru ngiyo umunyabyaha umwe yihanye. Mwijuru iyo usengeye umuntu agakira nta gitangaza kirimwo. Mwijuru ndavuga ku Mana, iyo usengeye umuntu agahabwa imodoka, akubaka inzu, agakora ibintu bikomeye, akaja mu mahanga, nukuri nta gitangaza kibamwo, nta n'umunezero mwijuru bayo. Ariko biriravuga neza ko hari umunezero ukomeye mu gihe umunyabyaha umwe yihanye. Niyo mpamvu shuti yanjye uri kuranyuva, nubona umuntu ariko arakora ivuga butumwa, ariko arahindura amahanga ayazana kuri Kristo, uyo muntu arakeneye support yawe. Birivuga ngo abazanye benshi mu kugororoka bazokwakaka mu kirere nk'inyenyeri. Abantu bari ko bahindura benshi, abantu bari ko babwiriza ubutumwa bwiza, abantu bari gusengera abantu bari kwigisha abantu, bagahinduka, bagakizwa, bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Abo bantu ngo bazokwakaka mu kirere nk'inyenyeri, bazahabwa impera zikomeye cyane. Bibiriga komeza ivuga ngo nuhaye icyato cy'amazi uvugishwa n'Imana, umukozi w'Imana unawasahabwa impera ingana niye. Abantu benshi muri ko murahomba kubera ko mutari ko mushigikira abakozi b'Imana. Murashigikira imipira, ibintu bitandukanye, mugakina ibintu bitandukanye, ariko murimo w'Imana byaranze ko mushobora kushigikira. Kandi igikuwa cy'Imana ntigishobora kugera kure mu gihe gitarosa abantu bagifata amaboko. Niyo mpamvu Mose arushe amaboko akamanuka hasi, kunanirwa ntabwo byaba kuri Mose gusa, ahubwo Yoshua ari ku rugamba nabo biri kumwe baca bananirwa. Mose yaduze amaboko, abari ku rugamba bakanesha. Aroni na Huri bafata amaboko ya Mose kugira ngo ataruha. Abakozi Imana barakeneye abantu bafata amaboko. Nashaka kubabwira kunanirwa k'umukozi w'Imana umwe, umenye ko ariko kunanirwa kwishengero. Nubona umukozi Imana umwe yaguye, uzamenye ko hari abandi ba Kristo bashika bangahe nabo baguye, bari bahagaze ku mbaraga se ku mavuta yiwiwe. Niyo mpamvu abakeneye gusengerwa, bakeneye support abakozi b'Imana.
Imana ihabwa icyubahiro. Birivuga ngo Yesu yaje kuzimurura icyari cyarazimiye. Siza ahantu uri muri no minsi, sinzi ubuzima uri kurabamo, sinzi imibereho uri kurabamo, ariko ndashaka gusuzume neza ikibanza urimo. Ese ni Imana yakuremeye kuba? Ivyo uvuga nivyo Imana yakuremeye kuvuga? Ivyo ukora nivyo Imana yakuremeye gukora? Ubuzima uri kurabamo nubwo Imana yakuremeye kubamo? Uyo mugore ufise nuwi wawe vy'ukuri? Ago kazi urimo nakiwawe vy'ukuri? Kuja mu bapfumu byo bari vy'Imana yakuremeye? Kugwara ukinjira ibitaro byo bari vy'Imana yakuremeye? Birivuga ngo mu mishishagu ya Yesu Kristo twakize indwara. Niba ugwaye uri kuranyumva, nukuri aho so wagenewe kuba, ni wagenewe kuba muri izo ndwara. Nimba uri muri gereza uri kuranyumva, ni wagenewe kuba muri ako gasho. Nimba uburaruka bwirirwa, si wagenewe kuba muri ubwo buzima. Nimo shandarabaderi basate, hari ubuzima Imana yaguteguriye, hari ubuzima Imana yagushiriyeho. Usona Efeso 2:10 havuga ngo hari imirimo myiza Imana yaduteguriye kuva kera kugira ngo tubashe kuyigenderamo. Hari ibikorwa Imana yaguteguriye. Imana ibya Yeremiya ngo utarabura urusoro mu nda ya nyoko, nari nkuzi nari naragutoranije kugira ngo usabe uvugishwa nanje. Yeremiya ntabwo yakuze akorera Imana, yakuze nk'abandi bose akishakisha gakora kiriya na kiriya, ataramenya ko hariho umugambi Imana ifite ku buzima bwe, ataramenya ko hari cyatumye Imana imurema imushiraho. Kugeza igihe Imana rero imwiyeretse iramubwira ati nyabuna Yeremiya, ivyo uri kurakora ntabwo ari byo naguhamagariye gukora. Gideyoni yariko ariganira hariya gatobe, ngari karasika ingano, marayika aramutokera aramubwira ati yewe Gideyoni, wereka kwihisha, aho uhagaze ntabwo ariho naguhamagariye kuba. Vayo, sokoroka, genda utabara ubwoko bw'iwanyu, nzakoresha wewe nkiza ubwoko bw'iwanyu. Gideyoni arisuzugura aravuga ngo sinabishobora. Imana iramubwira ngo genda uko inkomezi zawe zingana. Mose aja kuragira intama, ariko Imana iramwiyereka iramubwira ngo Mose, asi wo wagenewe kuba, genda uragira ubwoko bwanje, genda ubankurire mu buja, ubajane mu gihugu cy'i Kanani. Dawidi aragira intama yari yazisizwemo na se, ariko Imana iraza iravuga ngo no, asi wo wagenewe kuba, we wagenewe kuba ibwami. Imana ihindura ibintu, ikura umuntu yari umwungere w'intama anuka intama, Imana imugira umwami. Imana ikugira umwami, Imana izamura ubuzima bwawe, Imana ihindura ivyase guhinduka, Imana ikora ikintu kidasanzwe mu rugo rwawe ndetse no mu buzima bwawe. Sinzi ikibanza urimo, umaze igihe urondera uruvyaro byaranse, warondeye fiyanse urabura, aho si wagenewe kuba. Birivuga ngo nta kigore kizabura ikigabo cacu. Ubura umugabo gute kandi abagabo buzuye? Ubura umugore gute kandi buzuye? Ndagusengeye, nimba ari n'ikintu Satani yakoze ku buzima bwawe kugira ngo nturongore nturongogwe, mpagaze mu mavuta y'Imana, mu bushobozi bw'Imana, ndakuye izo ntambamyi mu izina rya Yesu Kristo. Ugiye kurongora, ugiye kurongogwa, wowe utabyaraga, ndagusengeye. Nimba ari abadayimoni bahagurukiye ubuzima bwawe, urugo rwawe, bifuza kurusenya binyuze mu nzira yo gukwima uruvyaro, uhereye ino saha ndasambuye iyo migambi ya Satani ku buzima bwawe. Iyo migambi y'abarozi ndayisambuye mu izina rya Yesu. Ni wakira uruvyaro, akira kuvyara abahungu n'abakobwa. Masikaramande, ndabona umuntu amaze igihe atwara inda zihita zivayo mu izina rya Yesu. Ndagusengeye, inda ugiye gutwara ntabwo igiye kuvayo mu izina rya Yesu. Ndi kumva undaciye avuga ngo ariko pastor nanje niko bimeze, ariko ndafite iyindi yaramaze kuja, mumva ndakubwire yo ntabwo izava, muzayivyara mu izina rya Yesu, kandi izavuka umwana w'umuhungu. Urakoze mwami Imana. Ndabona umuntu yateguye urugendo rwanka abana b'Imana, tuva mu bwiza tuja mu bundi, amaesheke nabaho. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, ituru ugiye gutegura urugendo rwawe birakunda mu izina ry'umwami Yesu. Icyo tushaka kuvuga rero no musi niki, turashaka kuvuga intambuko wacaho kugira ngo bashe kugera aho wagenewe kuba. Intambuko ya mbere natinze ni ugusenga. Gusenga kwakiye gukura ubuzima bw'abantu hamwe kukabujana mu bundi buzima. Gusenga
vyahinduye ubuzima bwa Daniyeli. Daniyeli yari umuntu asuzuguritse, ariko biciye mu gusenga ahabwa ubutegetsi, agirwa mukuru ibwami. Imana ishimwe cyane. Gusenga kwakuye Moridekayi kw'irembo kumugira premier ministre. Gusenga kwamukuye kw'irembo. Moridekayi yari umuzamu, ariko Imana iravuga ngo Moridekayi we uri siho wagenewe kuba. Ubwo buzima ntabwo aribwo wagenewe kubamwo. Uriko wugururira abandi basohoka, ariko saho wagenewe kuba. Nawe wagenewe kuba mu bugururirwa porotayi, ariko raba uriko wugururira abandi. Imana ishyiraho impamvu karini muri yasuvahate. Imana ishyiraho impamvu, kandi iyo mpamvu ikitera Moridekayi gusenga. Amaze gusenga Moridekayi birivuga ngo birahinduka. Ivyo bari bamuteguriye, inama bari bamugiriye, igiti bari bamumanikiye, uwakimanitse niwe yakimanitsweho. Itariki Abayuda bari bashyiriwe ngo bicwe, birivuga ngo birahinduka. Moridekayi akugwa kw'irembo, agirwa premier ministre. Ubuzima burahinduka. Amasengesho azahindura ubuzima bwawe. Nimba usuzuguritse, nimba ukengeretse, nimba abantu batakwemera, wibasaba kukwemera, amasengesho azakwemeza. Abagutaye wibasaba kugaruka, amasengesho azabagarukana. Ibintu byanze mu buzima birashobora gukunda biciye mu gusenga. Amasengesho yagiye abantu ubuzi, yagiye arenganya abantu ifu zitandukanye. Amasengesho yagiye yubaka ingo kandi akazikomeza. Amasengesho atanga uruvyaro, atanga akazi. Gusenga ni ugukominikana n'ijuru, ni ugukominikana n'isi imwe. Mu gusenga ni ukuganira n'Imana, kandi gusenga ni ubuzima bw'umukristo. Gusenga biraduhagarika mu mwanya wacu, biraduhagarika mu masezerano yacu. Habakuki 2 aravuga ngo zahagarara shibamye, ariko arasenga. Magarare ku munara gushibamako, ngenguze ndabicari bumbwire kuvyerekeye amaganya yanje. Wiva gukaraga uko gusenga, reka bakuvuge bakora ivyo bakora, ariko nuve gusenga. Kubera gusenga kurarema, gusenga kurahindura, kandi gusenga kurabohora, gusenga kuracizira, gusenga kuremeza utari yemewe. Ni wakira inyota wo gusenga, ni akira amasengesho. Shuti yaje uri kuranyuva, akira imbaraga zo gusenga. Ayaramanege bore abasate. Reka ndangirize kuri iyi ntambuko ya mbere nyene ivuga ku gusenga. Turasigaje izindi ntambuko zishika kuri zingahe. Nifuza ko watakaza zagufasha guhagarara mu kibanza wagenewe kubamo, aho so wagenewe kuba. Sinzi ubuzima uri kurabamo, sinzi ibyo uri kuragenderamo, ariko naje kubwira ngo aho so wagenewe kuba. Data mu izina rya Yesu ndasenga umwene data, sinzi kibanza arimo, ariko birashoboka katari cyo kibanza yagenewe kubamo. Birashoboka kari mu kibanza cy'intege nke, ari mu vyaha, ari mu kaboregwe, ari mu busambanyi, ari mu bapfumu, ari mu bugumba. Ariko dasenga abantu bose bari mu bibanza bitari vyabo, reka babivemo, binjire mu myanya yabo, binjizwe mu kibanza cyabo, binjizwe aho bagenewe. Inzira ziugaye ziyugurure, biboshe bibohoke, abagwaye bakire, ko kugwara si umugabane wabo. Iyi ni inzu y'Imana, ntabwo ari inzu y'indwara. Ndatuye amagara meza hejuru yabo, abatabyara bavyare. Inzira ziugaye ziyugurure, amadeni yishugwe, kuboko kwawe kubasunikire mu mugisha wawe, mu izina rya Yesu, amen. Mwarahizegiwe cyane. Urifuza gusengerwa, ufise umutwaro, kumbure urafise inzozi warose zirakuzazanira, urashobora guturondera kuri no nimero tukagufasha. +257 65 77 339. Iyo niyo WhatsApp yacu. Mwari kumwe na Apostle Ndo wa Kristo Glory Shine. Mwarahizegiwe cyane, turabakunda. Mukamudukurikirana muri ku rubuga rwa YouTube. Nagomba kubasaba gukanda subscribe cyangwa like. Ukaburi kuri Facebook, reka musabe gukanda follow, ndetse wongera uprataje ku bandi bantu sino nyigisho kugira ngo zibashe kubageraho. Ari cyagufashije cyayumva ufashije ubwoko bw'Imana ukongeraho kuri ibi turi kuvuga. Nturengana utanditse muri commentaire. Imana iguha umugisha. Ukaburi kuranyumva, andika muri commentaire, andika muri groupe, wandike ngo mana ndakeneye gutambukira mu buzima wanteguriye kubamo. Mwarahezegiwe cyane.